Kudathana siyalibingelela ngalinjani lapha likhona lesikhathi. Hayi ngithe namhlanje ke sixoxe njalo wazi ukuthi ngiyabhoda umhlaba sizo yonke into. Umama etha khanye kodwa ukuthi ngikhanyekazi. Kunini sithi asihlangane ke sikhulume ngezomdabo, sikhulume ngesizwe sakithi. So ngithi hayi namhla mama akusondele sikhulume la. Kunjani? Ngiyaphila Daba, njani wena? Ngiyaphila. Kunini ufuna ukumbona size sahlangana? Nxa sabonana sincedisana emoteni yakho eyibanjiwe. Yacina iphumelelana imoto yakho? Imoto yayiphumile. Ukuthi bahamba behambe bethatha izinto abasipha zona abadala. Okay, abadala. Hayi bayigcina bayiletha. Uthini ufunani lapha isizwe siye besimlalela ukuthi kethi ukhanyekazi wathutsha lapho thini? Okay, sesingathi uthuchile kodwa akathuchanga namuhla. Sengena ezindaweni ngingeniswa imilayezo. Angize ngathanda ukugxila ekuthini imilayezo ivela emadlozini, imilayezo wena uvela ngabe phansi. Mina ngivela eLupane eDandanda. La engihleli khona, la engibhace khona. Okwamanje. Uzelo khona? Ngizelwe eNyathi endaweni abathi entabeni zikaMambo la engazalelwa khona. Entabeni zikaMambo? Wazalwa khona. Zisenyathi la. Umuntu wendileyo labantwana? Ngangendile from 1987 umyeni wami ushone ngo-2014. Okay. Abantwana bakho la? Nginabantwana ababili, ngangithole ababili sengisele noyedwa. Okay. Akunjele lapha kuyini ukukhona uyinyanga uyini umprofeti uhamba njani? Ngathi mangibuza umzali wami engangisondelane naye kakhulu ongibaba ukuthi kanti mina ngiyini, ngoba kwasukusiba lokhu ngizothini ukudideka ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi mina ngibe nomehluko phakathi kwabanye abantwana. Umehluko bani ukhona lapha? Umehluko wami ngithi nje ekuthandweni ngubaba lekuphathweni okwehlukileyo labanye abantwana ekhaya. Okungangokuthi wayezefikelela ukuthi mayeza wayesebenza eSolisbury, wayethi ma eza eneyami nje grocery eceleni lapha kuyabaningi ekhaya, abanye bedla bonke kodwa mina ngimudla yedwa. Kube sekusithi ekuboneni izinto ngathola ukuthi izinto engisuke ngizibona eziphambeneyo, ngithi isipoko, ngithi ngibone umuntu laba babizwa ukuthi bayathakatha ebusuku. Yebo, mangikhuluma noma sidlala lapha labanye ngithola ukuthi bona abakuboni baze bengiphikise nje. Ngathi mangibuza sengibuza ukuthi lento le yayisingihlupha kakhulu. Ngabuza ubaba wami waziphaka isikhathi sokuthi ngichazele, wangichazela ngendlela engazalwa ngayo. Wathi wathi ngazalwa nthandelwe, ngazalwa lengubo yami ngesintu kubizwa kuthiwa ngazalwa ngembethe. So nxa usithi wena awuladlozi uthi aso prophet uyini pho? Okwenza ngithi angisho ukuthi anginadlozi. Kahle kahle ukuthi idlozi yini angikuzwisisi ngendlela yalamalanga. Kodwa ke sithe sikhula abantu esibabonileyo, abantu engibabonileyo ukuthi ngabala amadlozi ngabe begida kufika amadlozi. So kuyini wenza la ukuthi ulobizulana olesiphiwo bana usitshela ukuthi kuyini ubona? Isiphiwo sami kahle kahle ngizothi sisebukhosini. Njengamanje into engenze ngeza lapha koBulawayo, ngize ngendaba ebengiyibonisiwe, ngibona abantu abekade bekhuluma isiTonga kodwa isiTonga lesi singaseseZambia. Abantu labade bengene kwangathi bangene esigodlweni esigodlweni senkosi uMzilikazi, esigodlweni samaNdebele. Bengani kukhona into azithathayo njalo sebesakha kuleyo ndawo. La ngihleli khona kakula i network
mase ngithe ngathola amaphupho ngenza ukuthi ngize koBulawayo la ngithola khona inetwork ukuze ngibone ukuthi kuyini okuyabe kusenzekala ngathola ukuthi yebo vele khona la kase kubhalwe khona ngubaba uPhathisa Nyathi wabhala ngamathambo eNkosi loBhengula kodwa ke leyo ngidlule kuyo ngoba isike yabhalwa ngabo liqiniso yini yebo liqiniso ukuthi okay amathambo eNkosi loBhengula la abathi bathole khona eZambia akunona iqiniso asoqiniso no lapho kuzovumelana njengoba ngishilo ukuthi mina ngikhule ngibona izinto ngifanise nje ngoRobert Mugabe uRobert Mugabe ngimaze mina maybe ngubo ma 6 years ngase vele sengimazi noma ngangazi ukuthi ngubani noma ngangazi ukuthi uzokwenzani kodwa ngase ngisazi angithi uNkosi uLoBhengula naye wangibonisa amathambo akhe ngingazi ukuthi ngaleso sikhathi amathambo kaNkosi loBhengula aselupane uNkosi loBhengula akazange vele achaphe akazange nje aye lapho ukuthi uye khona eZambia tawu ngiyakuqinisekisa uNkosi loBhengula even ekushoneni kwakhe akashonanga lokho ukuthi ngithi la akhona angithi akancwatshwanga no wafika lapho ngokushelela wangena lapho wabambeka lapho wangibonisa esigabeni kuphi angeke ngisho ke lokho kahle because ngizobe sengiyaxabana nabo umndeni wakhe kodwa ke mabe funa ngempela siyakwenza into engishoyo ukuthi ngazi nendlela owashona ngayo akashonangelele endlini yakhe akashonange enabantu washona esekubalekeni kusempini kunenkungu wawa la amathambo akhona wawela ngithi ngizothini ngesilungu uba trapped yangizwisisa uba trapped la ngaphezi ezindaweni no ungahlanganisa izindawo ilupani yabona uma undlula uShanghai kula okwenzeka khona zonke lezo zinto lezo angithi ePupu indawo le abayibiza ngePupu kula anjani la khona la okwaphelela khona impi kuhleli nje omama njengoba ngisho ukuthi ngiyaboniswa even amahubo ayehutshwa lapho ngiyabe ngisazi ukuthi lapha basebehuba ngoba sebehluliwe lapha babehuba ngoba bebizwa bani iNkosi loBhengula ayizange ikwazwe ayizange ithini wafika la afika khona endaweni yakhe lapho kuliwe lapho sithi ke abelungu laba benxotshanisa wafika lapha emfulweni uShanghai yebo wayesengaphetsheya yebo ngaphesheya nakho futhi ngithi kancane ngiyele ngesingithi ngesigazi lami babe khona okhokho bami omunye wabo kwakungufusi Khanye babe khona lapho kuleyo mpileyo angithi bekune ngaleso sikhathi leso bekunendlela yokuthi ma impi isishisa kunendlela yokubiza ukuthi akuvinjwe kanje sicela ukusizwa kanje yila okwanisa lelo zulu lelo beliphethwa ngabakithi right ngiyakwazi lesi story ngesasi ngoba lezileni behluleka ukuthi bakhuphukele kwakuvinjwa izitha uLoBhengula ukhona lapho yebo kodwa kuvinjwa izitha yena esenjani wenzani lapho nginokuzwa abantu bethi kwasekusini izulu bekungekho ngezulu kakhulu ngamanzi ayephehlwa amanzi asuka phansi angazi ukuthi mawuke wabona imfula ephehlwayo ayephehlwa ukuthi asuke ephezulu not ukuthi ebesecala umfula nje ukuthi kuthini izulu alinanga ngaleyo ndlela into yaba khona inkungu ukudlula izulu so lapho loBhengula yena kuyaliwa lapho ibutho lembizo lelekale Alan ulisonda amabhunu la ngesingami angifuni ukutshela manje imbizo kangiyibone lapho kuliphi ibutho senifune ngafuna imbizo angiyiboni ibutho engilibona mhlawumbe ngibona kwangakithi ngibona ibutho lengubo lengubo ingubo eyikhokhelwe ngufusi Khanye yikho ngithi mhlawumbe ngibona kwangakithi kodwa ke imbizo kangiyiboni ngempela eyalwa yabulala amabhunu la sibise yabona makukhulunywa ngomshana njengalokhu ubaba uPhathisa Nyathi wakusho angimboni umshana lapho angimboni into eyenzakalayo kimi tawo mangibona into ngiba khona lapho
ngiba khona lapho yikho ngithi asazi ukuthi umshana wafika njani waba kuphi kodwa umuntu engimbonayo lapho kakhulu ingubo ngamabutho engubo ayalwa la yebo uLobhengula ungaphi la yibo futhi unkosi Lobhengula ekuchapheni kwakhe uyabona makuchathwa mathi sibizo masiphehla amanzi unkosi Lobhengula usengaphesheya komfuthi amakhiwa ayeza ukuthi ngathi ngobani ngikaze ngibona amagama nakho futhi njengoba sikhuluma bathu uAlan Wilson unkosi Lobhengula kodwa ngembhalo bathi ke ibutho akathwe imbizo ibutho lethu engibotho imbizo okay imbizo ngizokutshela ngayo because njengamanje impi leyi sesikushangane esayidini lale kweJoJolo kodwa kuyikuthi le impi le mina mangibona umzila wayo ukuthi angikho good kuma directions kodwa kunala othima uhambe ngonyathi ngoKairot uKairot osukela uPani yebo nosukela uPani uKairot esuka koBulawayo eSport mawuhamba ngoKairot usudlule inyathi kunala ebenginokubona khona futhi impi ehlisayo la ehlisa khona la obekungani kulibutho lembizo angithi kodwa ke sesiphambili le angiliboni ibutho lembizo awuliboni ibutho lembizo cha ngibona ngakho ke Lobhengula lapho uyabaleka yini mayithethwa lapho kumbe yenzakala akabaleki ma ehamba ayisikho ukuthi ubebaleka inkosi ibivele iba phambili iprotectwe ngamabutho angithi lese njengombuso wanamuhla angithi sino president uIdim Nankakho unama bathi unama bodyguard amanye hamba phambili yebo kudala babehamba ngabo kudala bebelandela inkosi emuva bebesemaceleni bebengusile mambekile kube kungusile akusikho ilento ukwenza njengento yenkomo impondo zenkomo yebo bekungusile angithi exactly masubiza yena ebengathi umlomo wenkomo angithi uthema hamba lapha ende ngaleso sikhathi ubehamba nyovane ngingakhulumi kakhulu ngala kodwa ke ngithini la yikho la athe efika khona ndaweni thile la owawela khona wawela khona uthi abambonanga ngoba kwase kunenkumo mabutho abambonanga babengikhuzanela kwase kunenkumo so wena amathamba khona uyabona ukuthi khona ababembonile abantu babulawa lapha okungangokuthi lo wayembonile wafela lapho ngoba amathamba akhe namanje awacambalalanga ami lapha khona inkosi Lobhengula la khona umi unomkhonto kuye emathamba akhe ami dawo unomkhonto la akhona kodwa uphakathi kwaleli lizwe leli yebo akachaphanga kuphukanga akazange endawo inkosi Lobhengula nokufa kwakhe wafesengenelwe ngamanzi sehitshwa ngamanzi akazange ethathe neviki ephila uselopani yebo lokho ukuthi usetholakala ezambe ngamanga akukho ngamanga and lokho ngiyazibuza ukuthi la manga angawani ngoba kukhona into la amanga ekwenzileyo ngoba ngibone abantu ebesebengenele esigodlweni kunento abebezithatha ngazi lokuthi kunzima ukuthi uchaze into oyibonayo ngoba namanje ngibhekile laba abantu benganise kuthiwa yikwenzani uyabona umuntu ongani uyabe egebha emdulini womhlaba gebha ukuthi uyakha bese kube sebegcwele nje sebengathi bayakha yiba abangisebangiletha ngazochaza le ndaba ngoba into esizwayo ukuthi hayi bathe befika ngale nkosi lana eZambia abatshela ukuthi hayi wabuya lapha wagcina ibulawa yimalaria senjani kodwa kulamuntu oqiniso wasikubona ngasitshelini manga mina ngitheni dawu ngithe ayihluphi lento angithi la engeke ngakhuluma khona ubaba uphathisa Nyathi uthe akunanto engiyaziyo angithi wathi balungiselela ukuthi beyekhipha angithi okay mina ngikhanyekaza anginalutho angeke ngize ngigade ndizamtshina ngigade imota I will just walk to la kulamathambo enkosi khona kahambe yes kahambe wakhipha kumbe test ilento then athe qeda mina I will walk there ngiyafika ora mathambo enkosi yebo ngiyafika amanga ukuthi inkosi Lobhengula yawo eZambezi yale suka nje ngezikhathi zantambama ngihambe kahle uyakuboniswa kwamakhosi yebo
yebo. And abantu bathi ma besenza history, I'm sure bahamba balibala ukuthi bakhona abantu abanjengathi. Akusiyimi ngiyiwana. Ngoba into ehluphayo ukuthi leli lizwe lisuka lilandele umuntu otwe historian, umuntu obhalayo la wengekho. Wonke isizwe sonke bese silandele lokho ubhalwe ngulubani bani ngobe legama. Kodwa uzake kulandwa abantu abaningi ukuhlaziyo ngoba into yakhona nje ukuthi kwakho nxa ukhuluma kanje ngiphosi ngikubhilive ngizwisisa ngoba nxa ukhangele ngendlela wakhuluma ngayo ukuthi kwaliwa njani babe bazithi uLobhengula senyamalala kuhlangana babuye bathi hayi wakhuphuke uZambezi waye eMatonkeni wadlula waye eZambia isikhathi sonke lezi khona beyabuya namhla ngo-2024 bazathi uLobhengula wafela la ungani waze ngokhona udaladala uLobhengula wafela eZambia ukuthi bona ukuthi ubaphathisa ugeyinani ngakho angwazi kodwa ucishe walimaza isizwe ngoba okay ngizokutshela kodwa ungahleki ukuthi laba abantu beSitonkeni mangabe sebehlasele esizweni sebesenza lento abebeyenza ngenze umlimo okwenze bangesaba bebefike bengidelela kabi ngabenzela umlimo yikho kuphuma kwa kodwa bephuma besilwa ende ngikhathele mina dawo ukuthi ngilungise izinto emoyeni abantu beziphoxe ngapha physically ngilungise emoyeni ngapha beziphoxe asimele leso sikhathi leso asiphele nje ukuthi kunjenje ngeke ulalelo wena xa ukhuluma balutshwana abazolalela bazobelinda ukuthi beze bebone iqiniso angithi bathi sebekholwa ngokubona kodwa ke kukhona okunye ongadingi ukuthi ukholwe ngokubona ngoba uzothi ukholwa ngokubona kanti lokho sekuzokubulala ngoba nxa sikhangeleke lapha ihatshi leli antu wayile hatshi lo Lobhengula ihatshi leli mina kunje ngikhule ngibhoda ngingazi ukuthi indawo le engibhodayo kuyini ngibele ihatshi elimhlophe kunomuntu oyindoda osuke egibelela imnyama ongangokuthi ngiyakwazi ukuthi nyabe ngingene enyaweni zomunye umuntu naleli hatshi okokuthi konje bakhuluma ngaleli hatshi akekho noyedwa ke wazibuza ukuthi hayi man umnikazi wehatshi mayebaleka ihatshi liyamlandela ihatshi mali ngelakho vele liyamlandela ihatshi likaLobhengula lingabonakalanga ukuthi othi kalibonakalanga ngubani laphi banamanga hla ungeza umuntu ethi ihatshi likaLobhengula ke lenkosi Lobhengula alibonakalanga unamanga ngoba ihatshi lisele lapho ende balithola lapho baze bafikelela esigabeni ngazi ngubani oze wabulawa lapho esenziwe ingane inkosi Lobhengula ngoba sebefune baswela abantu ukuthi ukuphi amathambo lapha wele khona umile lamathambo yebo lokho bambe ukonto wakhe isibhamu sakhe singaphi la isibhamu angisibona awusibona ngizobe ngitshela amanga angisibona namasikhona kodwa ke into emningi ayibona lapho ngomkhondo la manje wayithola umkhondo yebo into engibona batsho njalo asikwazi asazi mina ngibona umkhondo abantu bafela lapha nephuphu nxa ukhangile sokhwaba abaningi unganani okay abantu abafele ePuphu njengoba ngishilo kunje ukuthi nginje mina angiboni imbizo angithi ngibona ingubo ongangokuthi ingubo yiyo enjani ibutho lengubo ibutho lengubo elakhokhelwa ngkhaya elakhokhelwa ngkhanye ufusi nguyo owayelikhokhele lelo butho lelo then ngeke ngazibuza isikhathi eside mase ngani sengikhulile ukuthi kwenziwe yini ukuthi umuntu wakaKhumalo ezoziveza kimi angithi kula engithethe khona sengihlathi okay bekunokhanya ongangokuthi uqale wacela kukhanya ukuthi ngasebenzisa indodakazi yakho le ezokwazi ukuthi ikhuluma iqiniso mase kubheka indlela engingaku justify ngayo kodwa ke vele ngokhanye futhi abebemphethe esihlahlweni la inkosi Lobhengula wena isihlahla uyazazi akukho sihlahle engasazi ngizoke ngikuthumezele imbalo ngoba nyabhala ngam akukho sihlahle engasazi mina ngizalelwe ezintabeni mangizalelwe ezintabeni intaba le noma bengihlele eDandanda bengikwazi ukuthi ngihlale kuyo ngize ngaphindela kuyo inkinga bengayazi la ekhona inkinga bengayazi la ekhona ngize ngaphindela kuyo
ngosuku ngize ngihambe ngase ngiparalyzed sengivaleka amehlo ngoba belokho ngithunywa ukuthi kangiye kuyo ungasahambi ngiyakhumbula mangikhuluma ngase ngibanjelwe ngumntana wami ifoni ukuthi nginekise ukurekhoda awuchayi mathamba wenza abantu ngento eso yeah angithi sinalento le esifundayo nesizwayo ukuthi abakwamambo ngabe sishonene yeah so mina megithi mangizwa kuthiwa entabeni zikaMambo angithi hey ngifunani mina entabeni zikaMambo angithi ngingasifunda la engikhona kuze kwathi ma lo baba wayengitshela ngatshelwa ngubaba ukuthiwa ngumthetho okanyambuzi athi uhlulwa yini uze ugogeke usendlini uhlulwa yini kuyafika enyathi lapha dawu yonke into yakhululeka usihambe nyathi ngamazi yona lawo yakhululeka ende ngavele ngaqala uhamba lami lokuyala kodwa awuchayi mathambo awuchayi lutho umoya kuphela yebo uthi nxa usukhuluma usufike lapho sibabona wena bakudala yebo hey ngoba bangibonisa mina ihistory yonke ivononkosi umzilikazi ukuthi basuka phi bayaphi bahamba ngaphi bahlala angiyibali ezincwadini ngiyakubonisa kuke kuba nesikhathi kuliwa eGoli kodwa kangihambe ngiyolamula leyo mango leyo mpileyo bekusilwa kwadutshulwana nje kwadutshulwana sakwazithi kubiza ini ngalale emapholiseni number 4 ngafike emadabuka ngingena senti yokubhadala imota ngingenalutho bafika bangishiya lapho bangiphi inamba ukuthi ayizothi ungathola imali yethu siphi ngangilanda kuyolamula leyo mpi ngisemapholiseni lapho la engaqala khona ukubona uyabona indawo kubathi iSophia Town la engaqala ukuboniswa lapho ngazothola futhi ukuthi leyo ndawo leyo ibambene nentaba lezi ezibizwa ngezikaManga kanti ke azizona futhi ezikaManga lelo gama ukuthi lisuke phi ngoba bese nginokujabula lokho ukuthi ngithi mafika ngithi hawu sengikwezi mkaMama kanti kasizona ezikaMama lithe ikhehla livuka ngobukhulu laka athi kukhona koMambo lapha kukwaveza ubuhle ngimukhanyekazi ngihamba njani ngiyotshela abantu ngithi hayi lentaba akukhona kwaMambo kukoveza ubuhle ngithe mase ngibuza ngoba nginayo indlela yokuthi ngibuze ubuza njani ngihleli ngibuza ukuthi angifuni phela ukuba isiphopho angazi nokuthi wena ongitshelayo ngubani ushoni mawuthi ukwaveza ubuhle angikhombela ukuthi mina ngokwami nginguveza ubuhle bomhlaba ngalanda ukuzoveza ubuhle bomhlaba ubuhle bomhlaba ubuhle bomhlaba buqalela emnothweni waseZimbabwe bulandele ukuthi abantu futhi bazozwa kungani ngisound crazy mangitsho ukuthi iZimbabwe iyona ikey yobuhle bomhlaba iZimbabwe yona lephethe ukhanyekazi labanengi bakhona abanye enginethemba lokuthi bangamagwala kodwa ubugwala ubala labo mawungaphelele ngoba lambe ngiligwala kodwa ke namhla ngithwasile qedile angisayidingi into indaba yebo ngithwasiswe izintaba ngithwasiswa ngumuntu mina ngithwasiswe izintaba ngithwase nje ngihamba ngathwasa ngihlawula isihlahla lezozela ngokuzibonisa yebo ukuthi abula umuntu okutrainayo ukufundisa lezi zinto la ukuthi kusiza kuthiwa yini lokho kusanda kudlula icorona kuthe kusiza icorona ngatshelwa ukuthi kangihambe kupresident uMnangagwa uMgabu besaphila ngaya lapho nginemlayezo yakhe i4 kodwa le eminye ngizoyichiya emithathu ngikhulume ngowodwa ngahamba kwathiwa ngimtshela ukuthi kunesifo esizayo sizabuya yebo kwathi isifo lesesizayo ngatshelwa futhi ukuthi sizokwelapha ngalokho nalokho sizokwelatshwa ngokuthi kwakhiwe nje izindlu yabona ama-huts izindlu lezi ezi-round ezifulelweyo zingabi namafastela umuthi lufakwe emiqomeni noma emadramini kubiliswa abantu befuthi yikho indlela yokwelapha yebo ngaya ngamtshela kodwa phela engakwazi ukuthi uzabuya ucina isikhambeni ubani wasihambela ngithola Mnangagwa uMgabe wayesaphila uED
wayesengupresident wayesengupresident engupresident ngamtshela angithi ngisuka bangivumela ukuthi ungene lapho mbona akukho nzima ma uthunywa ngabanikazi bomhlaba akukho nzima ngatshela hamba uzibani kodwa uhamba kumagwegwe ngaba confused kodwa nxa engikutshoyo ukuthi ndibona usufikela kuyi kungani lapha esiyena ke ningakho sithi kuphathisa ukuthi akutshela ukuphathisa liqiniso kungani ungazange uhambe kuye ubuyele ukuthi hayi umuntu lo into awutshela noNyathi iphathisa akusuqinile angizange ngibone la okuthiwa uphathisa utshele khona upresident kukhona ngoba bekhona ephupho wafika walandisa imbali bengikhona lapho wayilandisa imbali yona le wakhuluma uJenza ikungisazi ngephupho lami ngangikhona ngomsebenzi ngafika ngizothatha izindaba zami ngizomntana kithi ngizoke ngokwa emalangeni embonise ethi amantombazana ayejayiva ekidela wayekhona phana uphathisa qeda lapho busethuma ukuphathisa ke eZambia lequla likahulumende laba bafike babona inkosi yakhona bathethi uLobhengu wafela la mathamba ka lapha entabeni le okay wayebathumela kuliphi ngibuze khona ngoba uthi yena ufuna ukuthi alungisiswe isizwe sazi imbali yaseqondileyo isimanga esikhona ke ukuthi usho kanjalo umongameli welizwe ngiyakhumbula bethi sengihashi kuye ngalolu yasuku ngangimtshela ukuthi kuthiwe ngihlanganise isizwe yena nguye okufanele ngincedise kuloko ngiyamangala ukuthi kasakwazanga ngani ukuthi amfake engqondweni yakhe yikho lokho phela ukuthi mina ngingunobody so ngakho ngikuzame ukuthi uyefika kuyiqondise lokho akukhulumayo okukhulunywa kuningi okufuneke kuqondiswe kupresident ngibuye ngimbuke mina kokwami ukuhamba upresident izinto okwakuceliwe engangithiwe ngiyezifaka ezintabeni wayithumela ingane yakhe wasipha ngoba ngamboniswe iziphala zasezintabeni ezasifuna uphoko zifuna amabele nje waletha ingane yakhe wayilethi nemota safaka wathenga zonke lezo zinto saziqoqa lami enganginazo sahamba sayozifaka ngemva kwalokho ngahamba nje ngoba ngitshela ukuthi emathanjeni kaNkosi Lobhengu ngiyakwazi ukuhamba ngiyofika ngenyawo kwathi masikwase kufanele leso sikhathi okwathiwa senze naso ukuthi siye ezintabeni siyethatha imithi senze imkhuba ethile ngahamba ngenyawo na dawo kungela zimota ngasuka lapha ngatholwa ngumuntu sengidlulile ku 30 kilometers ku Harare road ngihamba ngenyawo wafika lo muntu ngangihamba nengane yami nabazukulu ababili wafika wathi kuthiwe ndayichigogo yedwa wandayicha mina wangishiya lapha engansiya khona sasiye ezintabeni okay right asikhangeleke lona kulabo njelele ke njelele labo kungani lingakulokhosi okay abantu bakithi bayakwazi ukuthi abantu bekhuluma belalele ngabe yonke into ilungile mina bekufanele ngiyilungise leyo ndaba mangangifika entabeni zikaMambo ezibizwa ngentaba zikaMambo kodwa kangikwazi ukuzibiza ngentaba zikaMambo ngiveze kuhle ngathola umama wakomoyo umama wafika wajabula kakhulu wathi sithi isikhathi bengilindile lapho kodwa kuthe siza ukuthi ngwakokhanya wavuka umpetshezana akasazanga akwazi ukuthi ngisebenze lapho nazo zonke lezi zinto okuthiwa ngizenze manje sengivele ngiqume nje ngiyontabeni ngiyolala khona so injelelele akusilutho le ngabe madobo inkinga isebantwini injelele ngayifundiswa ukuyivula angisazi ukuthi nguphi umnyaka ngangivakashele bathi kuphi kube ka president ubu president former president osowala umgaba ezikozimba kozimba kunendawo lapho ebengilokho engihleli ngiphuphe khona kunabantu abakhalayo ngathi bafaka kabuhlungu nje babulawa ngesikhathi senki umgoqo khona kuthiwa iChino road ngavakashela lapho engabona khona ukuvulwa kwenjelele
angazi naloba bengangisemzini le ngapha eMatopo ke siyona injelele esematopo yengikhuluma ngayo ngangifundiswa likhehle ukuthi thatha lapha wenze kanje thathe lapha wenze kanje thatha lapha ngenza ngithe mangiqeda wathi yindlela yokuvula injelele kodwa uyivulela bani injelele namuhla okusecela izulu dala ongacela izulu izulu angazi ukuthi imali licela njani ngoba mina ngazi ukuliphehla ngazi ukulenza kangikwazi ukulicela kungani lingasaphehla izulu njalo eMandebeleni ngapha komile kulesomiso esizi kuyini elikwenzayo okulenzayo lizibone lifanelekile ukuthi lithole izulu kumele senzeni kuyini elingakwenzeki abantu bakithi ba shiftile bashiya okwakubo sengathi into abangayazi angithi kunje kukhala umuntu inkosi izikhale ngamathambayo liwahlukumeza kuyikuthi kuyini okwehlula ukuthi ngaleso sikhathi ngemva kokuba leyo nto isiphelile kudingakale ilondolozwe kahle amathambayo izulu libuyaphi ngesingapha libuya ezulwini libuya la angikhulume ngithi bathi mabesho kunendawo engayiboniswa ukuthi uEzra Chisa Sibanda ethe wacela ukuthi wakithi into ebengiyifisa nje ukuthi uhlelo lwami lufikelele endaweni zonke uhlelo lwami lenze lokhu nalokhu ethi ephiwe uEzra lokho akuphiweyo asuke esiyathatha yayindawo ngathi ngama present ukuthi omunye kule box lakhe elikhulu omunye lincane omunye nalokhu bathi lifika lapha lijike lingazange lithathe okungokweni lifika lapho umuntu ehawukela ibox lomunye likhulu omunye ehawukele bathi izipho zabantu ongangokuthi ifa lethu la elikhona zizinqumbi ngoba kasekho yalapho yothatha kutshoni kuwe lokho alisalandi into zethu mina ngingwakokhanya sengihawukele okwakodawo wena ungwakodawo usuhawukele okwakoncubu uhawukele okwakomo abanye nje yilabo bathi mina ngeke ngikuthathe lokho ngoba mina ngifuna itafula lele li-round endlini yami ngizoyithina imbuzi ngizoyithina inkomo mina ngise-UK kanti pho ma kuyikuthi abakini abanakho zinkomo kungani ungathathi lezo nkomo uzifuye ukusuthengisa ngoba basuke bekuphile kodwa wena ungafuni dawu ngengifanise nje njengamanje abantu uthi kufanele kulotsholwe uzokubizwa amayusa kanti ke bekulotsholwa ngenkomo angithi uzothi emina ngisahlala emakhaya anginawo nomuzi mina sezolinganisa ukuthi inkomo emalini lilobole ngenkomo wenzani ngalawo malobolo uyawaqeda yawadla nje angena ngawo wathi waqeda uthi mawaqedile ubuyele futhi uthi hey ingane yami isishiyile umendo kungakabi nonyaka angazi nokuthi nizoyiphana kanti lezo nkomo lezi bikhona inkomo egcinela ukuthi indoda umkhwenyane ngafa izosengela abantwana indlela ubuntu ubukhosi imvelo ebikade ihlanganise ngakhona kodwa abantu bashifa kodwa ke balithanda linjalo lingcolile balithanda linjalo lingcolile umnotho wesizwe ukhona down kodwa umnotho wesizwe akubona engizahamba ngiyoqhubela ezandleni zikaba president umnotho engizowubonisa kuhlangene onke umuntu walesi sizwe yanjisisa umnotho engizawubonisa kuhlangene isizwe izizwe zonke zihlangene phakathi kwesizwe ungani ngoba angeke mina ngiyenze into yekhanda lami ngenza lokho engitsheliwe ngoba lo isizwe sakithi siyalungiseka sikuthweni silungiswe njani isizwe sakithi sincedwe njani siphi sona isizwe sakithi mawuthi isizwe sakithi seMandebeleni ba okay kula uqale khona inkathazo enkulu ngoba ma umuntu ethi isizwe saMandebele usho abantu nje abalishwana ongangokuthi ngize ngihleke mangibona ukuthi nalesi sizwe sithi isizwe asizazi sona
asizazi ukuthi siphelela ngaphi asizazi sibizene ngamagama sabizana ngezibongo sabizana ngani ongangokuthi awusakwazi wena ukuthi igazi lakho likhona ngaphesheya la othi akusikho kini awukwazi ukuthi mina Tawu ngize ngabonisa into le kwaba kuhlungu ngayangeka ngoba mabe kukhulunywa ukuthi komambo bengizitshela ukuthi imambo ngendlela esafunda ngayo yona history le yabo bawuphathisa eyamanga nyamanga that one I'll repeat nyamanga le history le esitshele amanga ukuthi umambo lishona umambo wenze lokho umambo wenze lokho angithi umambo ngiyamanga kuphela ngoba nekubuyeni lapha laba abantu bebebonisa ukuthi bayini umnotho ulokho ugcinele leso sizwe kodwa ke bengisasho ukuthi akuwona umnotho ozophakama uye kumthuli awuyi kumthuli ncube umnotho ozoya ebantwini besizwe amakhehla abantu abanemoya abantu abakwazi ukuthi kubongwa njani abantu abakwazi ukuthi kwenzani ngoba konke lokho kukhona Tawu uyabona iShangani mine iShangani mine ivalwe ubabakazi wami nguye obeyivula eyivale kuphambanisekile ngokuthi umnotho uphuma lapha wabatshela kaningi bengisegoli esegulela ukufa wangibiza wangitshela konke mntana omnewethu kanje nguye bekavula lapha nguye olivalileyo lapha imine lesi ingasela ukuyivala lapha ayivalwa ukuthi mhlawumbe istory sakhona abasizange besibhale kahle ngoba ukuvalwa kwaleyo mine ivalwe ngamanzi semanzi enziwa kushangane yiwo amanzi enziwe lapha ya ukuthi lelo golide lingasagujwa ngoba seligujwa kubi lisebenze kubi akusikho ukuthi izikhalo azizwakali ikho phela ngizama ukuthi izikhalo ziyezwakala kanikazi ukuthi kumele kwenziwe into ulungiswe lokho kumele kukwazakale abantu abadala ngoba nginje nami angiyena umuntu omdala abadala basebathola amakhehla leza bakhona kuphakame naye upresident afuna abantu abadala afune abanikazi angithi ushilo ukuthi lapha uthe hambani kuyofuna amathambo enkosi loBhenguti kukhona kwaziyo akafune abantu abadala kube kuhleli kungabantu abadala not iparty ungezi umuntu weparty kimethu zonleto ngoba kayikho iparty ngapha ebadaleni bethu kakuna party ungizwisiseka akeze esiza nabantu abadala ungasebenzisa ezombangazo ukusebenzisa ukuthi dingana amakhehla lezalukazi kadinga amakhehla nezalukazi edinga abasemadlozini bona abasesintwini abakwazi ukuthi into lezi zenziwa njani nxa ufuni ke bona ngoba ngeke sizenzele isizwe yini mabenjani nxa ukuthi bona abaphezulu abafuna ngeke isizwe sizenzele amakhehla esenelisa ukuthi ehlangane mina angikho about ukuthi mbani ofuna ukubusa bani mina about ukuthi ngiveze lokho kuthiwe nguveze ebantwini angeke ngithathe ukuthi asiyeni ngoba lusizi lokho nxa ukuthi imbali yamandebele iyadilizwa kanje uyabona ukuthini Tawu abantu bayabhidliza and bebhidliza for into encane ngesikhathi engqale ngaso mina ukubonisa igold ngabonisa ukuthi kwenzani ngabonisa ukuthi kwenzani angizange nelanga elilodwa ngiyafika mina ukuthi ngiswele idola le airtime Tawu but angaze ngifike ukuthi sengisifuna ingcebo yesizwe ukuthi ngihambe ngiyonompola kuyazila so ukunompola wabantu abafuna unompola basibulaleli isizwe babulala yonke into usiko lwethu 2 bathatha into engakavuthwa igolide khona indlela yokuyiletha ingalimazanga umhlaba ingalimazanga imvelo ukuthi abantu basisuthise then ngibe sensithi angeke ngithe ebantwini bakithi ebantwini ebukhosini benkosi umzilikazi ebukhosini
benkosi omoya obhebhe babo bakaTumbane ebukhosini babo bathi ngibani amakhosi akudala lawa angibabalanga ngoba abekho kodwa ngibabale ngoba okwamanje ngeke ngikhulume ngabo angithi bakhona okhanyekazi befanele bebancedise kodwa bangancediseki kube nalokho ukuthi abantu sebebe lobuhaga bokufuna ukuba lento eziningi kodwa ke hayi angithi ngiyasho abeze abantu bakithi angifune noyedwa ozezethi ngiyabonga nangu 5 user hayi angifune noyedwa ozothi mina sengibuya bathe ngizokuzwa ukuthi ngoba mina ngisebenzele umuntu I don't belong to anybody. I belong to isizwe. Angeke. Kodwa uzamontana babe babone bavuleka ingqondo umuntu mina nami ngizothola ishare yami the day sonke ibottle phako. Sidle sonke. Angifune umuntu ozothi hayi nayi airtime. Angifune lutho olutshintshile because lento le ngizelwe nginje ngaphila nginje. Angifune umuntu ozobuye ngitshintshe la okusukela khona uhlupho dawo la okusukela khona uhlupho ukuthi abantu baze baganga begangiswa into eyodwa ukuthi umuntu engalitshela ngolutho selihamba lisiyomupha imali indaba uyazi ukuthi ngesikhathi ithe angizoyikhunga inganile sengishade nayo ayizange ingitshele ngemali cha yantshela ngezilimo yangitshela ngani manje mina ngwafaka imali lapha senza bhala into engayisiyo ngithi nansi isidilidi lokho ngendaba imali yebo bengibhala incwadi engangiyibhala ngohambo lwami lo ubaba uKhonti Mhlanga uKhonti Mhlanga ube nalokhu ukuzwisisa indaba yomoya ngenye indlela ongangokuthi ezinye izinto ngaziphendulwa nguye ngazisisa lo nkosikazi wakho Mangwabe. Unfortunately ngakhona ukuthi mina ngiyabhala ngibhala ngithumele kuye ngibhale ngithumele kuye ngasala ngenalo kodwa ekhanda kukhona uthi nxa singabhala ibhuku leli kakhulu ihistory le yamndebele kaNobhengula iqondise njengaloko oqondisa khona ibhuku lakho lela bona lingasebenza lincede ukufundisa isizwe ezilonga umuntu wakhona ezosho ukuthi akekho ozolithengisa lizongena for free ufuna ingene imali abantu yebo mayekhona wabona nxa usuthengisa imbali yabantu printise enzeni ngoba okay angikubeke kanje lento njani damu akukhona kukodwa mina la engithi ngingathi ngisebenzise imali ukukuthola akukho futhi engizosebenzisa imali ukuthi nginjani uyangizwisisa and sitting back ngibheka abantu abanemali yo bahawula akumuntu ohawula nje umuntu onemali bahawula alikho iqiniso alikho ukuphumula mina nyalala nomnyango ungavaliwe nyalala negangeni laba izimali akula kuphumula no so bacabanga ubusuku lemini then ngibe sengisithi kulabo abathanda izimali angithi imali ikhwalile imali izinkomo zabanikazi izinkomo zasemzini ungathanda ukwemukela imali uzazi wemukele lenkomo ezithakathiwe ezizazoqeda zakho thanda ukwamukela imali lilobolisa yebo lisala inkomo yebo ngisihambe ngamasondo yebo nokuthatha nje ukuthi namhla sengibonakale kudawo ku-video kaDawo hayi mina mama bengicela ukuthi no wena uhloleli bantu no Dawo nenkomo zami eziyi4 A1 ngayiboniswa kudala ngiboniswa abantwana baka auntie lo bevula ilento ngayiboniswa kudala kwathiwa yezokhokhela ezinye yiyo ngaqala ngayo eligana ngeza enye ngayiboniswa la engithi indawo embona embizweni ukuthi imbizo la engani yaphelela khona engayiboniyo ngale ngani yaphelela lapha ibonyathi ngale la engayibona khona inkomo nothi gadade nxa sungapha kwenyathi nxa uhamba ngonya angazi ukuthi ngiphi indawo leya la engaboniswa khona inkomo ukuthi ifuna le ngayibona igcizala itholelayo phethe inqalakatha zamawehlo kwathiwa nangokhulu yiyo yesibili
yikho enginakho engizigada ngakho dawo angifune inkomo yomuntu ufuna imali yomuntu Angifuni njalo imali uchayi yomuntu. mathambo wena Angichayi awuprofesayi mathambo. umuntu No. kodwa ukhuluma ukuboniswayo Yebo. lokwenzakalayo Yebo. ngakho usukhulumile namhlanje ukuthi uzositshela ukuthi litshela amanga ngehistory kaLobhengula Amanga ayinjalo kaFezantsho. ebhaliwe uLobhengula kafela ngezambia ufikele ubhala amathamba akakhona sesiqeda phela oluhlelo kumfuna ukuthi ngikhumbuze abantu amathamba kokhona yebo ukhanyekazi ngihamba yokhomba Yebo. zawathola amathamba kaLobhengula elokhu lomkhonto wakhe kusebhalweni unganxa ukubona kusebhalweni entabeni into emanzini engayisho kuphela ukuthi njengoba ngikutshelile ukuthi wawela lapha awela khona uthe wele lapho wehlule ukuphuma waba trapped lapho wafela lapha balekela amakhiwa la kwakuyilo usuku lwakhe lokushona ukuthi ubebalekelani kumbe njani wakufanele impilo yakhe ayisiphelile angithi impilo Yayimele yakhe iphela njani? yebo yaphelela lapho so lesi sizwe zakithi ngaphandle abantu bazivavuleka ingqondo kodwa amanqabela abantu ababhala izinto ezingayisizo bebaphambanisa bazaphaphama bathini abantu njalo besuka babelieve into ezingayisizo sesahamba asilalanga ingqondo sesahamba saba lenhliziyo ezimbi but inhliziyo ezimbi ziphele ziphume ekuthini asisela amasiko ethu asisela mbali yethu asisazazi mawungazazi vele uzokuyaphi hayi sikhona sizazi lokho ngoba ngisuzaza sizazi ukuthi vele siminga manje into okuhlupha ukuthi vele ubukhosi bemandebele akusela lutho ubukhosi angazi ukuthi isikhathi sakho sesiphelile kodwa ke ubukhosi abukho engqondweni abukho enhliziyweni busegazini abupheli ubukhosi buyalala yalala yebo kusina kudedelwana manje wena isizwe sinje Kusina kudedelwana. sizavele sizayenza bekufanele sibe nje kwenzela ukuthi sibe kwazi ma ukhanyekazi efika ezoveza ubuhle lukwamukele khanyekazi ingane uyayipanicho kwenzela ukuthi ithi ma ibuye ibe kwazi ukuthi so lokhu lapha sikupunishment enzakalayo vele lifanele lipanisho usiyaphuma njani kule punishment njengesizwe kube kufanele lazi ukuthi libhacile kanti nxa ubhacile emzini sufanele nawe uzukhululeka ingane kokini akithi yabhaca emzini then ubususuka susiya kwakha susiyachaya umshasha kumbe uphunyuke ebusuku ubaleke nxa kuyikuthi awubhacile usejele uthunjiwe ma uthunjiwe nakho yakwanisa ukuthi ubaleke uyeqala isizwe sonhlomkhulu ushada abafazi abaningi ubuselela isizwe ubukhosi bakini bungafi siyathemba ukuthi ngondisi zaba naye inkosi kodwa eminingi ufisa ukuthi ke imbali kayibhalwe kahle akuqale ngenkosi kula iphazama khona uqala ngesizwe qala ngesizwe phela yebo but inkosi izaba khona namuhla ibusebani isizwe singekho qala ngesizwe isizwe siqala emnothweni and njengoba salipha singabesuthu sikithi kwaye hisukwamshweshwe salipha inkomo zokuthi hambani liyovuselela likhulisa isizwe senu namhla futhi sizolipha hayi sedubuyesisa no ngiyabonga kakhulu thank you very much ngibonga kakhulu sizabuya sikubuye futhi ubuye sizoxoxa siya phambili kubonge mina Goldoza siyabonga Khanyekazi okay uyabona ukuthi ngomuntu uyabe ekhethelwe